Dámy a pánové, hezký den, také vám, vítám vás na naší tiskové konferenci. Дами и господа, добър ден и от мен. И аз също ви приветствам на нашата пресконференция. Ten důvod, proč pořádáme tuto tiskovou konferenci, je ten, že Bulharsko, respektive Sofia, bude dalším místem, kde naše společnost právě dnes slavnostně otevírá diamantový klub a diamantový showroom. Причината, поради която свикахме тази пресконференция, е, че България, в частност София, точно днес ще отвори вратите на следващият наш шоурум. Přejeme si, aby i lidé v Bulharsku měli přístup k investičním diamantům a viděli, že do nich můžou investovat bezpečně své peníze. Бихме искали хората и в България да имат достъп до инвестиционните диаманти и да знаят, че биха могли сигурно да съхранят парите си в тях. Pochopitelně, že nám vysvětlovat krásu diamantových šperků je jednoznačné. Разбира се, красотата на диамантените бижута е еднозначна, не се нуждае от коментар. Abych vám krátce představil naši společnost. Накратко нека да представя нашата компания. Naše společnost VIC je mezinárodní holding, v současné době máme 14 dceřiných společností v Evropě a v Asii. Нашата компания Diamonds International Corporation е международен холдинг. С днешна дата имаме 14 дъщерни компании в Европа и Азия. Společnost jako jediná ve střední a východní Evropě je členem a akcionářem nejstarší diamantové burzy v Antwerpách, Beurs voor Diamanthandel. Компанията ни е единственият член и акционер на най-старата борса за диаманти в Антверпен, Белгия, за Централна и Източна Европа, Beurs voor Diamanthandel. Tímto členem v této burze jsme prostřednictvím pana inženýra Sinka, který je považován za jednoho z největších odborníků na diamanty. На тази борса ние седим чрез личността на господин инженер Синек, който е смятан за един от най-големите специалисти по въпроси на диамантите. Společnost má dvě takové základní nosné divize. А компанията действа в две основни направления. První je prodej a sestavování diamantových portfolií, čili nabídka investičních diamantů. На първо място ние съставяме инвестиционни портфолия и предлагаме и продаваме инвестиционни диаманти. Naše obchodní výhoda je v tom, že jsme právě na oné diamantové burze, čili máme ten nejlepší možný zdroj k investičním diamantům a máme veškeré ekonomické informace, které potřebujeme pro naše klienty. А нашето голямо предимство се състои в това, че ние седим на диамантена борса, т.е. имаме пряк достъп както до продукта, така и до информации, които пък ще бъдат важни за нашите клиенти. Druhá divize je výroba a prodej originálních diamantových šperků, které jsou vyráběny v našich dílnách s vysokým podílem ruční práce. Второто направление, в което работим, е изработката и продажбата на диамантени изделия, които са изработени в нашите собствени цехове, като голям дял при тяхната изработка заема ръчната работа. V letošním roce společnost VIC otevřela dva nové showroomy, respektive tři. За тази година DAC отвори два нови шоурума, всъщност три. První showroom v letošním roce, který jsme otevřeli, bylo v Číně, v Shenzhenu, což je nejbohatší město Číny. Първият беше в Китай, в Шензен, който всъщност е най-богатият град на Китай. Druhý showroom otevíráme právě dnes, respektive zítra, zde v Sofii. А вторият шоурум отваряме днес, утре в София. A 20. prosince nás čeká otevření showroomu v Saigonu v Ho Chi Minově městě ve Vietnamu. А на 20 декември ни очаква и се очаква откриването на шоурума в Сайгон, един голям град в Виетнам. Dnes večer nás v diplomatickém klubu čeká slavnostní otevření, slavnostní představení naší společnosti, našeho showroomu. Днес вечерта във военният клуб се очаква и тържественото представяне на нашата компания и откриване на шоурума ни. A od 1. či 2. prosince náš showroom zde v Sofii bude zpřístupněn i veřejnosti. От 1 и 2 декември нашият шоурум тук в София ще бъде отворен и за обществото. Takže v tomto showroomu uvidíte celou škálu investičních diamantů. Така че в този шоурум ще може да се запознаете с редица инвестиционни диаманти. Od částek 10 000 euro až několik stovek tisíc euro za jeden kus. А които ще бъдат на стойност от 10 000 евро до стотици хиляди евро за бройка. A pochopitelně celou škálu našich originálních diamantových šperků, včetně korunky pro Miss Universe, kde jsme několikrát byli generální partneři. Разбира се, ще се запознаете и с много от нашите диамантени изделия, включително и с тази коронка, която е от конкурса Мис Селена Словакия, на който сме генерален спонсор.